Mirza je odrastao u sarajevskom naselju Dobrinja, u stanu gdje su zidovi upijali krike i suze. Otac alkoholičar, majka tiha i slomljena, a Mirza nevidljiv u vlastitom domu. Svaka svađa, svaka razbijena čaša ostavljala je trag na njegovoj duši. Njegova soba bila je jedino utočište, mjesto gdje je mogao sanjati o miru. Muzika u slušalicama bila je štit od galame. Sanjao je o domu bez straha, o ocu koji ga voli. Majka mu je bila jedini oslonac, njena ljubav melem na rane. Trudila se da mu nadoknadi sve što mu je otac oduzimao. Mirza je znao da je on njena jedina svjetla tačka. Odlazak u školu bio je bijeg, povratak kući, povratak u zatvor. Zavidio je prijateljima na njihovim pričama o sretnim porodicama. Svoje mračne priče čuvao je za sebe. Naučio je da se smiješi kad mu se plače, da klima glavom kad ne razumije. Postao je majstor pretvaranja. Ispod te maske krio se dječak koji je samo želio normalan život. Svaki dan bio je borba za malo mira. Majka je pokušavala da ga zaštiti, ali zidovi su bili pretanki. Mirza je naučio da bude tih, da ne smeta. Njegova želja za boljim životom bila je njegova tajna. Ispod svega ostao je samo dječak koji je čekao da prođe oluja. U školi je Mirza bio odličan đak, povučen, ali besprijekoran. Učenje mu je davalo osjećaj kontrole, za razliku od haosa kod kuće. Kompjuteri su mu bili prozor u drugi svijet. Dok su drugi igrali fudbal, on je programirao, tražeći smisao u kodovima. Kompjuter nije vikao, nije bio pijan, nije ga osuđivao. U digitalnom svijetu osjećao se moćno, stvarao je nešto iz ničega. Njegova soba i stari kompjuter postali su tvrđava. Ipak, uspjeh u školi nosio je cijenu, usamljenost. Povukao se, sjedio sam, izbjegavao razgovore. Drugi su ga smatrali čudakom, zadirkivali ga. Mirza nije imao snage za nove sukobe, sve bitke vodio je kod kuće. Prihvatio je ulogu usamljenika, navikao da bude sam. Duboko u sebi, čeznuo je za prijateljem, nekim ko bi ga razumio. Ta čežnja ga je odvela na internet. Tamo je tražio ono što mu je nedostajalo u stvarnom životu. Internet je postao njegov bijeg, mjesto gdje je mogao biti ono što jeste. Svaka nova poruka bila je tračak nade. U digitalnom svijetu Mirza je mogao da diše, ali i tamo su ga čekale zamke. Njegova potraga za razumijevanjem tek je počinjala. Na internetu je Mirza pronašao anonimne forume gdje je mogao biti iskren. Pisao je o strahu, tuzi, usamljenosti, bez maske, bez pretvaranja. Odgovori su stizali brzo, ljudi su mu pružali podršku. Shvatio je da nije sam, da i drugi nose slične terete. Forum je postao njegova sigurna luka, mjesto gdje je osjećao pripadnost. Svaka poruka podrške davala mu je snagu. Počeo je da se otvara, dijeli detalje koje nikome nije rekao. Virtuelni svijet postao je važniji od stvarnog. Zaboravljao je na buku iz dnevne sobe, na tužno lice majke. Na forumu je bio hrabar, popularan, shvaćen. Nije slutio da se iza nekih profila kriju opasne namjere. Iskrenost na internetu može biti zloupotrijebljena. Tražio je prijatelja, a neki su mu to i ponudili. Prijateljstvo koje će ga skupo koštati. Povjerenje je postalo oružje protiv njega. Mirza je bio samo dječak koji je želio razumijevanje. Ali virtuelni svijet ima svoja pravila. Iza ekrana čekali su oni koji su znali kako da iskoriste njegovu slabost. Prvi koraci ka zamci već su bili napravljeni. Mirza nije znao da je već na ivici ponora. Među porukama podrške jedna grupa se izdvojila. Uvijek tu, uvijek razumiju. Predložili su privatni chat. Mirza je pristao bez razmišljanja. Postali su mu najbliži prijatelji, znali su sve o njemu. Hvalili su ga, govorili da zaslužuje više, kritikovali porodicu, posijali su sjeme sumnje prema majci i ocu. Nakon sedmica dopisivanja, predložili su susret uživo. Mirza je bio uzbuđen, željan pripadnosti. Upoznali su se u kafiću, bili su stariji, ljubazni, puni pažnje. Mirza se osjećao kao zvijezda, po prvi put u centru pažnje. Rekli su mu da je dio njihove grupe, da će ga štititi. Bio je opčinjen, vjerovao je svaku riječ. Nije slutio da je zakoračio u zamku. Njihova pažnja bila je mamac. Prijateljstvo je postalo sredstvo kontrole. Mirza je bio spreman da im vjeruje više nego ikome. Njegova potreba za pripadanjem bila je jača od sumnje. Novi prijatelji su mu postali sve. Stari život je blijedio, a novi je bio pun obećanja. Nije znao da će cijena biti previsoka. Prvi susret bio je početak kraja njegove slobode. Viđanja s grupom postala su redovna. Mirza je osjećao da pripada. Njihove pohvale hranile su njegovo samopouzdanje, ali i zavisnost. Škola je pala u drugi plan, ocjene su se pogoršale.
Grupa ga je uvjeravala da je formalno obrazovanje besmisleno. Njihovo mišljenje postalo mu je važnije od svega. Kod kuće su odnosi pucali. Majka je bila očajna, Mirza drzak i otuđen. Ponavljao je fraze grupe, odbacivao majčine savjete. Svaka rasprava završavala je svađom. Mirza je slijepo vjerovao novim prijateljima. Prestao je razmišljati svojom glavom. Grupa mu je govorila da su porodice izvor problema, da je prava sloboda samo među njima. Bio je potpuno zaveden, spreman da uradi sve za njih. Nije slutio šta će uskoro tražiti od njega. Povjerenje je postalo lanac. Njegov svijet se suzio na grupu, sve ostalo je nestajalo. Majka je gledala kako joj sin nestaje pred očima. Mirza je bio zarobljen između dvije stvarnosti. Prava opasnost tek je dolazila. Njegova naivnost bila je njihova snaga. Sljedeći korak bio je neizbježan. Mirza je bio spreman da pređe granicu iz koje nema povratka. Vođa grupe pozvao je Mirzu na stranu. Vrijeme je za inicijaciju. Ritual je bio mračan, u napuštenoj zgradi, pod svijećama. Naredili su mu da ponavlja čudne rečenice, pije nepoznatu tečnost. Osjećao je strah, ali nije smio da se pobuni. Najgori dio, vođa mu je dao nož, tražio krvni zavjet. U tom trenutku, Mirza je shvatio da je ovo pogrešno. Pokušao je da se povuče, ali prijetnje su počele. Rekli su mu da su snimali sve njegove tajne, da će ih objaviti. Ucjenjivali su ga, tvrdili da nema izlaska. Bio je u klopci, prestrašen i sam. Pod pritiskom uradio je što su tražili. Postao je njihov zarobljenik. Prijateljstvo se pretvorilo u tamnicu. Mirza je izgubio kontrolu nad vlastitim životom. Strah je postao svakodnevnica. Povratka više nije bilo. Njegova sloboda bila je samo iluzija. Sada je bio vezan za grupu zauvijek. Prijetnje su ga držale u šaci. Mirza je shvatio da je napravio najveću grešku u životu. Nakon te noći, Mirza se vratio kući, prazan, iscrpljen. Majka je odmah primijetila promjenu, ali nije znala šta se desilo. Pronašla je krv na njegovoj majici, suočila ga s tim. Mirza je reagovao agresivno, lagao, vikao. Majka je znala da laže, strah se pretvorio u paniku. Otac je primijetio promjenu, ali ga nije zanimalo zašto. Svađe su postale svakodnevne, stan bojno polje. Mirza je bio rastrzan između sekte i porodice. Mrzio je sektu, ali se bojao njihovih prijetnji. Mrzio je oca, ali je i sam postajao nasilan. Mrzio je sebe što povređuje majku, ali nije znao kako da joj objasni. Bio je zarobljen u krugu straha, laži i nasilja. Svaki dan bio je teži, osjećao je da puca po šavovima. Očajnički mu je trebao bijeg. Sanjao je da pobjegne iz Sarajeva, od sekte i oca. Nije vidio izlaz, strah je postao njegov jedini saputnik. Majka je bila nemoćna, otac sve gori. Mirza je bio na ivici, bijeg je bio jedina nada. Zimski raspust je bio prilika za bijeg. Mirza odlazi kod tetke u Kakanj. Tetkin dom bio je miran, tih, bez vike i straha. Prvih dana samo je spavao, pokušavao da zaboravi. Tetka ga nije zapitkivala, pustila ga je da se odmori. Isključio je telefon, mislio da je siguran. Ali uskoro su počeli pozivi na tetkin fiksni. Glas vođe sekte bio je hladan i prijeteći. Tražili su da se vrati. Mirza je bio prestravljen, sklonište više nije bilo sigurno. Počeli su zvati i njegovu kuću u Sarajevu, lagali ocu da je u problemima. Otac je pobjesnio, zvao tetku, prijetio. Oluja se spremala, bijeg je propao. Mirza je znao da ga čeka povratak u pakao, nije imao gdje da se sakrije. Strah je bio sve veći. Tetka i majka su bile nemoćne. Svi putevi vodili su nazad u Sarajevo. Sekta je pokazala koliko je moćna. Mirza je bio uhvaćen u zamku. Povratak kući bio je neizbježan. Pakao je tek počinjao. Mirza je bio uhvaćen između sekte i nasilnog oca. Prijetnje su postajale sve opasnije, bijeg nemoguć. Otac, ponižen lažima, bio je tempirana bomba. Povratak kući značio je povratak u kanđe oba zla. Tetka i majka su bile nemoćne, gledale su kako se katastrofa približava. Majka je plakala, molila ga da se vrati, bojala se najgoreg. Mirza je osjećao da se sprema oluja. Njegova priča nije završena, tek dostiže kritičnu tačku. Stisnut između ucjena i nasilja, mora donijeti najteže odluke. Da li postoji izlaz iz ove noćne more? Može li iko pomoći dječaku zarobljenom između dvije opasnosti? Šta će se desiti kada se vrati kući i suoči sa ocem? Odgovori leže u nastavku ove teške priče. Oluja tek dolazi. Mirza je na ivici, ali još nije slomljen. Njegova borba za slobodu tek počinje. Prvi dio priče završava, ali nada još tinja. Da li će pronaći izlaz? Da li će iko čuti njegov krik? Kraj prvog dijela.